Ayo ngopi nang kene. Loh. Ngopi di jero pesawat. Yo. Pak, yang pesawatnya ini untuk hiasan apa aja atau ada di dalam ada tempat makan? Di dalam cuma buat foto-foto aja. Oh, foto-foto aja. Oh gitu. Ada tiketnya lagi atau enggak? Ada tiket tak 30.000 per orang. Kalau mau masuk? Ya, tapi kalau spendingnya kamu keluar itu kita gratis per orang. Oh gitu. Iya ya. Oke, makasih. Halo bos. Tired? Ya, tired. Oh my god. Mangan di sini. So I take the order. One spero, one peli, one ayam goreng, one burger, one pizza pepperoni, one pizza pepperoni, one spaghetti seafood, one pasta aglio. And for chicken,
entering the aeroplane kan? Mak, aku arep lunga nang luar negeri. Tuh. Apa nih? Oh. This toilet or something? Huh? Toilet or what? You can take picture for phone. Oh, okay. Oh my god. Oh my god. Captain. Pilot. Oke. Iya. Lihat dari luar seperti ini. Numpak pesawat sih. Pak pesawat sih arep lunga nang luar negeri. Delok Bali kok kene. Oh. Kok kono. Kene, kok kene. Loh. Pawon ketok pawon iki lho, pawon di isor kan. Pawon ketok oke nih. Yes, Captain, please to Singapore. 你这个手机不可以扔的，不可以扔小啊，只有1倍的。 Pilot karo nganune lho. Pilote karo kopilote eker-ekeran mong lho. Ora budal-budal ini. Malah ditutupi. 不可以扔，你看看到0.5，0.5。没有最少就是啊。 Oke. Pengen di Shopee sepawat. Yo. Shopee sepawat. Sepawat. Yo. Mewah. Mudun sepawon. Di isor udan deres iki ketoke.